Yengbire Pupunamu, Saratchandra Sharma Pick News ki Manung Taram Sering. I say Manung topic say who is behind this turmoil Havidune, Matudi, Manipur ki Nasigi, Tanguleta, the Bagi, Pibum say Numijam Salakpa. Yan Bada question say Kaido Wukino, Sukuinamatam Lori say Pan Bada heavy question to Neaduga, Maru and Nasigi topic city. Kana badabudi Manung da adumok lady lemani adubu amuhanamu yangak paidune revisit toro paido. Karikumakanda ngarang si really at Obama Satkra, really at Sobudu, me a documentic pulley, Aduga Miamgi Kolo, Aduga Narangi, Maruina, relation Taishi, Manipurgi, Tangdu Leta, the Pibum say, narco terroristi, Haidapagi, Akanba Kolaudune, Aduga Maruina. Narco terrorist of him say, Subsaba dead Hosiki and Ningamam Jetras Horan, Adum Ningamapudi and Kale. Public convention Paktoki, Boyam Sumang Nasangenda, and Numitu the narco terrorist key, Manipur the Toibat and Dulita, the Basi, narco terrorist, not Honbani, having Subsaba, PM Loki. Adu Matung Tarakpada, Hosik Powda, Civil Society Organization, Maruina Kokomi. Manipurgi Irang say, Manipurgi Tangulita, the Basi, narco terrorist key. Kujin Tarangi, having Chapchaba Pireptuni, Hanbalati, Hosipoda, Matuki Handok Posulati. Aduga Maruina, Lai Wapam de Karigumbada Mase, according to Sip of the question in Tamdershika, no Haraganda, Manipurgi Irang say, Burson said, on the Burson Mayam Tolopa Habitat, opposition cited Sudum Burson Labor, Aduga Karigumbada, Union Gi, Center Young Paganda, Union Home Minister Misaha, Manipur Visit Torme, Manipur Visit Toganga. Public karigi function sing atopa state the pangthokpada Manipur gi irang se court ki directives amana maram oirakanda tholakpani haigiba aduga Manipur da lakpakanda so masigi wafam se adumak thamba adu lai wafam sing se civil society organization yang long senbiriba miyam ngangnariba masidi drug lalonba khutpu amana thonbani narco terrorist thonbani haiba se civil society na ama haijaba center ama haiba swai gi films da still Hosik Powda, Manipur the Toy Virang say, Matam Queen Changak Panina, Kamadana took Masuk Matam Sang is in a Karigino, Natarana Sang the Sang, totally Maram say, Hosik Pow with the Kangbang Dribra, Bagi Wang Matolopana, Madam Morakan and Simon, one of Pusin Derapane, when Langton Bit of a guest sing day. I get something from Pabidi say, RINKU KHUMUCHAM IMPHAL Times Day, and another RINKU Bu Taram Noksari, Aduga RINKU Oida Langton Bit of GOSWAMI, Vice President MPCC, Tamo GOSWAMI Taram Noksari, Aduga Tamo GOSWAMI Oida, I get heck yet the Tano Military, LAISHRAM, social activist, I Tamo Taram Noksari. Tamo HARESWAR the Aina Yanan question Tamjaning say, Maruina, India, full form do the Amasoil Lereni Tamo, Heck, Sangmandana, Chimpa, Puka, Benitamo, Nana, Krapata, Tamo, Tamo, and Havi Poyani, India, Moro in a Punchinava, political party, opposition the Labour, MP, Mayamum Lakpa, Manipura, Narang, Nasi, Numini, Nasi Sakiba. Some hide up with the Tamo, Lakwe Madam do, Kona Mulakshar Sutamo, Maruina, Tamogi being the as a political party leader of Boina, Manipur Toy, Irang say Tamo, Heck Yanan, but the civil society organization carrying Mayam Hogi say it is due to narco terrorist thonba drug lalonba kupu mun thonba tu birang ni haibe area de amarom dana center da yamaroiba kanuni haitai amisa union home minister masana haijabadana Manipur da thokriba irang se hanjan dum haire madudi court ki directive madudi karamba directive hare kanda self tribe demand committee si na demand Manipur maitei gi jati si scheduled tribe list Salalu Habagi, Kongjang Jankalapa, Kuibuna Maramorakan, the court, the state the people directed to the Maramorakan, the Tolakpa, Tangduleta, the Pibum, they have any. Tama Hares or Tetan Ihan and Command Combination. Ahan Madang Saiki Indiagi, Asang Fondu, Indian National Development and Inclusive Alliance. Thank you, Tama. Adugi, Akwigi, MP Maduri Yagomayam, Party Mayam Gilame, Makoishu, Makoini Yingbayaba. Tobayaba to fact finding winner. Tapayava to Mayama report Mayama Putana Moishu Sakre. Maui Parliament, the Kayu Macredi Sojana Torkani Havigi, Havidi Parliament, the Kanana Kan, who pressure Pirisida, Kayuma Torkan, Karadi Torkani Havigi, so Tajavale. Matanga, Ujiki Tapihiba, Nasagi, Amitsahana, Portki directive Nahaiba. The Amana Mani Haiba. Sigi Matanga Hana, Quigi Honorable CM Birian Nasu, Megitan Kunmatoi, due to failure of law and order name High.
aduga mathangi jum gi tang kun do ngani mana masi ai gi dai tani angon tai na view mo hai lo mathang swain tong nga halaga mu external aggression ni mo hai nga haklega narco terrorism ni mo hai akoi ju gyan lama ta tre masi kari no da maram di potu kari no habiru ta seng na tangdang ba khangdraga di kamain tong na solution pur ka dui no hai ba nari ba ngon na ngai ta ba ana ba si kari no du identify to ma khangbam chang di to ma madu khangdraga di kamain tong layeng dui no ba koi direction je guli pangchara asal laga guli na dum chaman na dum akoi hakchang sondagi ba na gi ba phatang da thoke film da lay ba aham da ina hujiki sigi wafam si ngasai gi narco terrorist ki wafam si akoi gi CM biren na su pan gi brai na khali ma si aina sum khanjaba da ko subject to correction da subject to correction da man su narco terrorist ki pot yawi ai dana pan gi brai na khali adu da CM biren na su palli ko komina su palli animak zamane highway poturi na sadi maram di kuki gi khulai pai sing na kuki sing na su biren lokthu adu ga khoi gi maitai gi leiba mayam marak te su ma matik cha je lokthu hai na akhoi kana mo kharan na logic ni ga ina khoi gi yamna mong ja do logic pi ba yawe ba hojik thoi ba conflict si solution ama thi gi hai taragadi madugi root to khang batai root khangdana madugi solution thi bi yaroi aduga khoina hojik hare miyo kanok singi tongan ba civil society organization government gi machineries government pirate singi tongan ba mot lei handaki thoi be irang si violence habitare masida central government gi khoi union home minister oi biri bana hojik ta sarana haibi gi budune me 3 gi ihou du dagi me 3 gi ihou sina kamaina court ki ruling ama kaktagi ST demand sigi kano mari lenaba government na pigada magi recommendation to PB ro ina haiba court ki directives to lan misinterpret tawbani khangde aduga plus kano moida provocating oiba amani na khangbani khangde khanbani khangde irang se thoklai haibani auna me 3 si da target torga moina harisi me kano na home minister na yam toina panwa from madugi potumakna masigi root of this violence ne haibadi mande adubu magi chindagi de admai di thoi aduda aina huji bok official oiba statement am ta Manipur government side tagi irang sigi horok pham ji sine haiba yawgra ba sine ba natraga Union Home Minister na hai wafam do yaning de natraga ujo to hai wafam som to uda bai tai no adusu ude do government gi oiba government sina akoina thima to ma sai area sida ni thoi si narco terrorist na hon bani haibani khangde natraga na me 3 gi incident si dagi ni haibani khangde me 3 gi incident hai ga di kadai dagi no masila isi si khangi dana ko adu sigi oiba chap chaba kaino amata huji paukta government na piba leitri aduna sidi tongan version ni kokomi na hai narco terrorist na thon bani hai adu tongan ba intellectual sing na hai masi ujikta su tamo HARESWAR na haibiri duni masi di kind okay homeland sembagi yam sangna 60s gi matam dagi kuki sing na manglakpa manglan du hujik tholak pani na hairi ne ko sai area sida ne ba haining ji kadai de no sigi root chithi bi ne ba gi mot di ko ain thamjaning bada masai gi rally du ga अखोगी ट्राइबल तानबगी पोतुगा अनि दु मरी लेनहन बसिति आर्किटेक्ट तोबने प्लानिंग इन द सेंस दैट अदुगी खोंगसत टू द खुलाई पाम में आम यावे खंगेना खुलाई पाम में आम दु ट्राइबल ओन बजिगे अगेंस्ट दि मोय केसु तोरय मोयगी दिको प्रजाना तोबदि खंगदे अदुगा होल द ट्राइबल्स ऑफ मणिपुर तोदे एक्सेप्ट सुचामपुर नतनको सुचामपुर दमै थारक पद माइना ट्राइबल ताबे एरिया दम त थादे थर्ड मेजिको अदु मोय हाना सिनरगा aina khanjabadadi sinaraga tawba manbagi potama laisina akoina masigi root cause si thiba kanda yam phajana uba potama yaurisi political theology nam lebako political theology si kamain to geda leipak amana yam sakhot ke di sigi pot ohum ji maintain to dobya deba number 1 da national security ani subada economic strength ohum subada military strength India is military strength su lei economic strength su lei hojik se yam progressive oiba pot ni ma lai se ko aduga national security internal security question to is mostly northeast India da toy northeast India gi manung da ju Manipur na he na toy maram di awang no pokil la mayam jing si di lalobu jing si yam wari sai aduga Manipur gi di sade adu Manipur gi lalobu jing si akhoi gi hana insurgency hairam badagi trans-border insurgency hai badi mama lepak tugi wang honda leiraga operate torposi bokhoina trans-border insurgency na leirisida adu di border sida makhoi si sukchang changan dabagi wafam ama si Ministry of Home Affairs na tawda suyade
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯏꯟ ꯗꯤꯄꯔ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ